Lok Sabha kan MP pakhat thlang turin Karni Borvel chau huna omtoa boruak alare viau maya voin khan MNF candidate puke vanlal vena chuan champhai tlang dungat loin press mi te akoma MNF in NDA anzom chungchang a soifia atlang pui I hantar lang teang puke vena hian Lok Sabha MP atana thlantlin ani chuan mizo namle sa kho hum himna tan thei top achua chun zom tur thua soya chun zom tilaya hian press conference a asoidan takin NDA atanga soi chuak tu chuna niya eptu party te angoi tlatlai poin kalau au pui to ni atia chumia asoi chua chu Manipur Buena Kara biakin zathum chuang halani chungchang Rajya Sabha speaker remtina tellovin asoi chuak luya kamai kano fa wangin kathu soi zongjong kha mipuin an threkher lo mai the mase ka auringa hausa chuan an threnge yang ati heba ka hian Myanmar tanga kan u le naute Christian nibok raltlan ronlu te chungchanga sarkar lai puin akal phung thak danglam angai ti alo aupui to bok nina soi puvena hian NDA party lian ber BJP in Hindu sa khuwa anvul na satdan le sakho dangtan a him lo na chungchang soi chuak boka vai tribal housinga Christiana in pedunoma kan missionary in anin pek na avabuai puya masen khuwa hian kumkhat nuwa chuan akal ngam tolo chutiang khop chuan Christian tetan achep theya ansa khopialama antrong Hindi thlengin anchoi larna sa hlea sap tronga biak thei reng tur MP dang tepo vai tronga biak kherphut antam to hle ati hetiang hi ni chunga NDA anla om chan asoya chuan NDA hian Nagalena Christian MP tepo anoma kantel lo poin Trump liamta khan BJP hian sarkar na ansiam theya kan namle sa khuwa nek chep na dodal turin chung lama tang poin ti thayania chu parlamenta kalantir to anduduwa minchin pharlo nan chu ain om hian lukhonga nei jok bok kate puvena chuan in thandona piangin NDA kanzoma wanga kansa khuwa phatsananga pu thrin kan nia hei hi diklowa parlamenta kansa khotana eptu party te antrong chualo kara po atrong chuak chu keini hi kan ni atia atrula ne ro chuan NDA hi Trump laklo lai poin kan chua sanang tinasoi ahmathlir leveya zofa te kongrang-ranga par chuate rorel na pakhat hnuaya khosak le zofa te din chuana te ani thu soin hei hi a hlotlin theinan thei top kan chua donani ati press conference ani nangin zona kan lo zota NDA hi atrulani chuan Trump lakloa po kan chua sanang hitia in thlanpuan hma devin Mizorama po kan lo dodal to CAA te anpoma NDA chuasan tur hian engchinange ramrin kham kan tia hei hi min chana chune kan chuasan hun tur hi kan namle kan sa khota na him lo thil an tia kan dodal na in omzia nei thei to lo huna ni yang CAA po hi kan hun hma in kan dodal ani kha ani na taka chuan ahmang tangkai thei tura Christian te antela kan du lo ro chu sa kho dang te zo khan ne Mizorama man lo kan rota kan rotna min pom sak theya tuna UCC an soile to achunga engthunge om tila hriat lawa kan sa khwale kan nam him lo na atelani chuan kan dodal leanga kan dodal na in omzia nei lo chuan NDA kan chuasan huna thleng tinani mai tinasoi MP candidate te hian campaign an nei kwal meka arem chan chuan naktuka Congress candidate thuken tlang puile athu soyatanga kan zona zo te kan latar lang le donia le social activist pi vanram chuangi
ruat felanu tia kan hriat bawk chuan voin khan cybercrime police station a tun hnaya social media an soina satte mem then khat soidan taka thlarau hur changtunu an ti mai zonun moi laka FIR a theluta FIR a chuan khwale tui thra te an ti tur danina phutangin kan khotlanga dan kala chet na thleng mek chungchanga hetiang hian FIR ziakin ka thelu te atia zonun moi zobok lungle cheng chuan hursualna lam rongkai trongkam le chet zia lantirin video clip asiam thina heng video clip ate hian asahuat trend khat te tilangin puitling film kan changdon te tia azuin laite apho lang thin bokane heng video clip te hi ama ina siam mai ba ka YouTuber ten an interviewin trongkam bol hlole tlahol tak achak chuak thina heng hi social media site ranga nasatakin the darani atia pichuangi hian FIR thelu chan hi soingalin hethil hi khotlang nuna abikin nopang le thalai lama ngong thalo tak nei thei thilani awangin hetiang video siam le thedar te hi dan poin akhap tlatani atia chuwangin zonun moi le a video thedar tu te chunga dananga mala kani theinan he FIR hi karon thelu tani tina tarlang rot felanu hian FIR thelu hnuwa achhung te chuan lom thu an ron thrilin an thlop tin thril ngalani tun hi social media zamo lam kai hnoya thlani chunga thuboi langsar tak pahni aluna anita der maya hemi ma hian women commission lamin zolanu laka thuboi an thelutin alotang veran to bokane kha zonuni hi MLA in thana zol nei line up ami pueden atenen serchip lama nommek ni hriatania hetatrang hian pathian thule tharau changsang deuh ti vela lang thei nga lo me thil thare ro chu ani te chiam lo sa phojing a po hetianga kal tok hi anom ve nok maya an han ti nek chuan kopui pakhat aya tam nei te an farnu le lai zon te an fanu le an fapa nei ta lop te po man atanga tun thlengin sa phojinga khuan an lo om alo nia kauthan puipa then khat te phei chuan pathian hminga hursualna ni e te pon lo ti to thrin ani pichuangi FIR thelua hian social media athil the darte angai mo thua pholanga a video da chua then khat hi danangin thuboya lak ni don ta sela lak thei tak turte alo ni furniin thudon na chuan soya achungte poin ache dana hian buai thlak ti na chin an nei to niin thudon na chuan asoitel bokane